Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst. I-channel. Yeah, of course, I'm hi Mr. Post Big Fan. Even then, of course, hi hetelela hi J John. Yeah, so mukama hleketa a endle video, of course, previously. Laha so ligezani no get big fan of Mr. Post. A kha kombisa ku defense fake to huma ka beef and stuff like that. However, yeah, I nga changa kahle hlaseriwe ngopfu. Ni ta vekela link ka top comment. So, however, loko se a endlini those posts, mi no hlamala because it's now back. Swi tikomba na ku yena se yena na yena a vuya ka beef. Yeah, so after those events, hi vona a fika a tsala this post la a nga fa tsala ku mi ta tlula phosa ntsena loko mi tive xihundla xa music dyi nga nyika hi xikwembu a ku yeve leswi a nga fika tsala swona so ligezani nukiri sweswo. So guys, post lero mo hi langutisa kahle ma swona ku i le ku hisekeni ku va a vuya ka beef, like ku va a hamba a vuya a ta defender Mr. Post because wa swi vona ku endle xihoxo clearly endle xihoxo loko a kombela ku rivala ku Ben Mayengani vo Dr. Joy Shirimani vo Prince Rangani vo Xonge Rangani and stuff like that. It was a huge mistake leswi a nga swi endla. So loko mi ta tlula phosa ntsena loko mi tive xihundla xa music u vula munhu obvious kwala u vula Ben Mayengani loko a swi tiva sweswo ku Mr. Post compete na Ben Mayengani, which means he's saying ku Ben Mayengani ta tlula inani Mr. Post ntsena loko se a tive xihundla xa music. Swo sweswo a ku na swin'wana guys. So ku hisekini leswi ni nga ta vula swona mina so ni tani kha ni n'wi fake tihlo. Swa best ku va a vuyela defender phela Hosi Ngove sweswi a nga ha na defenders ku lwa na ntiyiso ku hava na ku ti-big fans hi vula ku lava nga ku close na yena va nga n'wi defendeni kwani swi hambana swilo leswi phela mina loko no fika no update swi kha swi huma ka un'wana na un'wana munhu i fika va a na ntikelo, you get it. So for now vanhu lava nga na ntikelo a ni sizani va vona va defender ku Mr. Post. Yeah, so hi ta khe hi suka hi ya ka J John. Yeah, so J John, as you can see, fika tsala this post here, a ni hi voni yona of course ku kwani mashoka ku trenda swo hambanahambana. So fika tsala ku goodbye Gaza, hi yona project yena yo hetelela ya xigaza until a vuya nakambe. Like of course a nga tsalangi exact date. So mhaka a little bit controversial. So i veke na clip leyi. So a hi sweswi a hi tlangeni clip leyi ni ta tlhelela afterwards. Goodbye Gaza is like me trying to focus on the other genres. I feel like Gaza. So for now I'm just gonna take a break and I'm gonna focus on the other genres and see how much I could achieve out there or actually grow the brand. Yeah, J John. So it's not me saying, oh, I'm done making guys. I'm just saying for now here's something to listen to until further notice, which is probably December, so it's basically like that. I decided to work with the likes of Gebo Marimbaga, Timbisa, and also DJ Guinya and Jeff. So I think this is something that people will enjoy, and I believe that it's gonna last long. Yeah, so as a vet, this video clip man, it's controversial. So goodbye guys, I have stated a project and this EP or that video clip background of course. That song part of EPIN. So hey, me a man won't should make sense at all. So if in December, swi make sense. I khale maswona kha endla na music like hip hop at the same time. A nga tshama hi vona a va na issue na swona like mixing the genres. So swi nhlamazi ku i loko hi leleni straight. Like I don't want to make sense mina, to be honest. I don't understand it what's happening. So na ku hi ku twisa ka mina, to be honest, J John la nga va na breakthrough kona kahle hikokwalaho ka xigaza lexi kambe yini xigaza lexi electronic lexa electro xa the remix hikokwalaho hi nga vona a vuya wa henhla ni voni swi meka sense loko wa helela mhaka leyi controversial i ri wa helela mara i ta tlha a vuya. So if i ta tlha a vuya wa a helela ma yi vona mhaka leyi ndzi ni nga ri ku swi twisiseni mina, to bona. Yeah, mara mina ku hi side ra mina I don't think i fika a yi tshika genre leyi ya electro obviously a nga yi tshiki. So a endlile tin'wana ti-genres a problem na ku very khale a ri ku swi endleni naswona a endla na tin'wana genre na vo mapiano na vo tinghoma ta yena ka Spotify ni va ni kha ni hlangana na tona ta mapiano na swi tiva va karhi ku tindleni and stuff like that. So ku va nga ri issue a endla na letiyani mara a ni voni na ku ina post leyi a yi nga ri necessary yo alela vanhu. It was not necessary for him to say this. A swi make sense hi leswi ni nga ta swi vula. So yes, a continue genres letin'wana ku ri issue ya nchumu sweswo ku na ntiyiso but ya xigaza a nga yi tshiki because hi kona la ni nga vula ku sweswi hi kho a nga na fan base yi kulukumba ngopfu kona than hip hop.
We ku lala ntiyiso mina I'm not going to lie ma swi tiva ku ni munhu wo hemba hip hop guys ka xigaza a swi talangi i humelela laha ka xigaza like i humelela leswo i fuma hi yona like and get money a ni voni so music lowu wa electro lowu hi wona wu nga n'wi tisela ngopfu money ni sure compared to minkarhi leyin'wana loko a ba swa hip hop and R&B so John a relax if he stressed a relax than ku va a fikalela vanhu because generally hi yena leyi a nga va na breakthrough na yona ni sure ku swi ta swi hindle hi ndlela ya kahle ku lala ntiyiso I'm not going to come here and lie to be honest so i sweswo so John continue na ti-genres ta wena a problem sweswo letin'wana ta ti-hip hop na amapiano mara a swi necessary ku i lela vanhu because hi yona genre leswi swi nga khoma vanhu hi yona leyi i sweswo loko ku ri amukeli subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe Stay on the big baby. I get Marimba is coming soon. Producer I in that will not be cat. When I went to follow, we try to be. Come on. Yo,